dostlar, sizlerle birlikte және де Айнұр. Достар, бүгінгі видеода біз челленджбен торт пісіретін боламыз. Бүгін біз таба пісіретін тортты дайындаймыз, және де жай ғана емес. Осы екі қолымызды майлап қойдық. Енді тек осы екі қолымнан енді bunu biz soğan qat qosib mikserмен aralastıramiz. Qanday qilishimiz qo'limizda kesib qolib ayrılsamız. Вот уса. Жарты литр, яғни 5 минут diye. Özleriniz videodan süresiz. Dostlar, biz hazır tortni kurastıraq deb o'tiramiz. Ajrimiz shishmaydi. Kichkina aralashtirib
etmalı, kalganları şamalı. Seni bana tek ovalı, sertsin bayılamalı. Peki, sizin çok bir otomobil